Alal te tut kerem, te yashiyal, siempre yashbas leh tes papae como asna tes papá te ayips tukele. Alal tutun toa ya conta ista sok te mololapta, chiyel te tut keremetik. Pero de repente ya conta tajimal ta ista ta fútbol, pero yalon conta achal spisil te kue te sitek ta achal. Spisil te mol labe las cela yonik ila wil yahalish ila wil te sitek ta achal. Mas kesh chik mashuyun te ista bayi me yalik te mol labe. Maig machalas hachon. Hayun bohon ta animal tawanti ay te papaela kalbe papá yalonish. Ay hijo si te papá yan vuelta. Shawila ba mashialat. Las pokubon te excite. Las pokubon te excite. Hayak yalbele abites kopte kahwaltige. Yaskan yashnoptzajotik tas tohol Dios. Aunque ya le motikish, aunque keslaltixba te bin la pase, te bin kohta tohole. La metas tohol te kahwaltige yameskolta yat. Ayawai tamanti Hebreos. Capítulo 4, verso 16 y ayalte y atescopte cajualtique. Hayun, juno kotantik aka nopo jukotik bahel, tas tohol te mukul huktakibal yun Dios, banti ay yutzil otanil, scuenta yun yahtatik ushultayel sukyuel, te yascolta yotik ta yorail te juocoltikesh te escopte cajualtique. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. No pasajantas tojolte cajualtique jain hermanos. Bayel binyayak noptik haini te ya shnoptzajotik te ya shnopojotik taleltas tohol te cajualtique. Y es que ya confiadamente te juno kotantikshi. Juno kotantik que tal kotik tas tohol te cajualtique. Porque banti nishi yani yashbotika hermanos y amigos. Banti yashbat. Banti yashbotik yan. Ayban banti yan y hasta te smukul kotantique mayuk yan, hermanos y amigos. Hayun ayaway bin yayel te aygudiach pasti un ejemplo te mashbonta yilel te ahwalilta México te presidente de la República. Yashbonte ya. Ya kichaba tutu suel, ya kichaba mut, mana bien kichaba él, yashba kilte presidente, confiadamente yashbo, juncotan yashba kilte presidente. Pero que las conte ya, tomate estil de Palacio Nacional, conte ya coponte policía, ya cana kilte presidente, ya cut. Más paz, chi, ahí va el cita chiwan. Patil os levonte may kichote cuchillo may kichoh bahel. Pero que al estar tu que snitch ante presidente, toch ya sol bahel ni siquiera yash hokobot viñas le viñas paz como hasnich ans tu que el te ahwalile. Mau yash hokobot te may basita yun o te may sita yun como hasnich ans tu que el te ahwalile. Ayaway hermanos, te me hasni chanate cajualtique. Te me tate Dios, Yeshu orat balte, Yeshu escopo hatzok.
Biyunte ka shi skoponelte a tate. Biyunte ka shi te skoponelte a papae. Te meja a tate Dios Ochambahel kopohan sok halbeyate bin aita wotane halbeyate a wokolte la taishe. Te me ay mal ka paso halbeyate a tate papa la multa tohol mashiat. Bueno. Tapi sitik melel buku tambatik